Hello guys, jotono hor kaham joton bahai tongbai sabaidi gazengke kaham bai isa hamya bai kalgugat kaham tongo hamya tongo haita soy kaham hone saimia haita men hamya ka ang no khobjago dairoge kaham ang motamuti ang no ani bokrong noi himja biangjan thanani ase himka saise mali au bokrok thaisa Tuni ri mani khanke je jaga thana hano jaga tuni jaga saima khanke tuni siri mani khamo asigi himo bokro kaisa pura mi asigi him ka asigi him kang pura sapung peke teke klaijak bisnawo tini sikisa basai mano tini basu tara pura hanke basai miya hanyota kisa kisa solid rock mi hanke pura solia kisa pono Gitini ang sorry ha asa hamta এখন ang অনেক খুশি তাং হুকে sin family member temasa borok barikha sin family o temasa borok barikha ta ketal brok phaikya ke ketal brok photo phaikya ang samalai me kho ano bokro hima bai inke ketal brok no nong no phunu gana ketal borok selada perija nong no sawana phunugana katal blogo to saliang telada berija ge katal blog phainai nai tongdi blog pore katal ko alo bazar cheri tong phoni bagai ko kaskari sine khamsi singkha Oke, selada berja tap saya kodo naik di ketal vlog. Okong mas sapi kan. Ya pakai karai sana. Oke, awan bagin tini vlog. Sorry, hamta ya pun vlog mak lagi hita. Oke, ketal vlog kono rubai malai wana. Dasang sorry dok. Saunyai haminya karena Haida, ke tini blog naik tu kami thank like, comment, share, play nyam ta fogdi, je subscribe play ro, kisa subscribe play di, ke jotonan hor kaham, tai ta bye bye do.